Halo teman-teman. Wow, ada balon sama ondel-ondel tuh teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita lihat teman-teman. Wow, ada balon warna pink sama ondel-ondel pakai baju warna pink juga nih teman-teman. Yuk kita pecahin yuk teman-teman. Balon warna pinknya meletus balon pink. Wow, ada hadiahnya nih teman-teman. Wow, kita dapat Oreo mini. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ini ada apa lagi nih teman-teman? Wow, ada gajah. Wow, badannya besar dan belalainya panjang nih teman-teman. Wow, ada ondel-ondel juga nih teman-teman pakai baju warna pink. Empo ondel-ondel, ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari lagi yuk teman-teman ke sebelah sini. Wow, ada ondel-ondel lagi nih teman-teman sama balon emoji warna biru nih teman-teman. Tueweng, tueweng. Wow, mantul-mantul. Ayo kita pecahin balon warna birunya. Meletus balon biru. Wow, kemana itu hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat Yupi nih teman-teman. Wow, asik-asik. Ayo kita kumpulkan teman-teman Yupinya. Terus kita dapat apa lagi nih teman-teman? Wow, kita dapat kuda warna putih. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Ayo kita kumpulkan. Wow, terus kita dapat abang ondel-ondel pakai baju warna oranye. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari lagi yuk ke sebelah sini. Tut tut tut. Wow, ada balon lagi nih teman-teman. Wow, ada balon emoji warna hijau. Wow, tewew, tewew. Wow, mantul-mantul. Ayo kita pecahin teman-teman. Meletus balon hijau. Wow, mana itu hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapet apa ini teman-teman? Wow, ternyata Yupi lagi warna hijau nih. Ayo kita kumpulkan teman-teman permen Yupinya. Wow, terus kita dapat apa nih? Wow, ada beruang putih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wow, ada abang ondel-ondel juga nih pakai baju warna ungu. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut. Wah, ada ondel-ondel lagi nih sama balon emoji lagi melet. Tuewew, tuewew. Ayo pecahin teman-teman. Balon emoji warna merahnya meletus balon merah. Wow, hadiahnya permen nih teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Ada berapa ini? Ada 3. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada bebek nih teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor bebek berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, "Kuek, kuek, kuek." Wow, kita dapat abang ondel-ondel juga nih pakai baju warna pink teman-teman. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini. Wow, ada ondel-ondel lagi tuh teman-teman. Wow, ini ondel-ondel Bu Polisi sama balon emoji warna kuning. Wow, ayo kita pecahkan. Meletus balon kuning. 1, 2, 3. Wow, ada telurnya nih teman-teman. Wow, kita dapat telur berhadiah warna kuning. Ayo kita buka teman-teman. Wow, ternyata isinya balon warna-warni, warna hijau dan warna pink. Ini balon polkadot nih. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, terus kita dapat apa ini? Wow, ada domba-domba. Apa kau punya? Wow. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wah, ondel-ondelnya kepalanya copot nih teman-teman. Ayo kita pasang teman-teman. Biar bagus lagi. Kita pasang di sebelah sini ya. Wow, tuh kan ondel-ondelnya jadi bagus lagi nih. Ayo kita kumpulkan ondel-ondelnya. Kita lanjut lagi yuk ke sebelah sini teman-teman. Wow, ada mobil nih teman-teman. Wow, ini ada mobil konstruksi molen teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Ini ada mobil penggilas aspal. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Ini ada mobil
truk sampah warna kuning. Ayo kita kumpulkan. Wow, kita cari ke sebelah sini yuk. Masih ada nggak? Wow, masih ada tuh di sebelah situ teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita lihat teman-teman. Wow, kita dapat mobil supercar warna merah nih. Wow, ayo kita kumpulkan. Wow, ini ada lagi nih mobil supercar warna putih. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ini masih ada satu lagi nih, mobil warna orange. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut lagi yuk. Wow, masih ada itu teman-teman di sebelah situ. Wow, apa itu mangap-mangap? Wow, ada capit singa nih teman-teman. Hati-hati digigit. Aduh, aku digigit sama capit singa. Waduh, ayo kita kumpulkan capit singanya teman-teman. Kita lanjut cari lagi yuk. Wow, sepertinya sudah habis teman-teman. Teman-teman udah ada keranjang aku nih. Tadi kita dapat mobil warna orange. Wow, terus kita dapat mobil supercar warna merah. Wow, dan ada mobil supercar juga warna putih teman-teman. Wow, terus ada capit singa. Wow, terus kita dapat bebek nih. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Wow, ada 5 ekor bebek. Dan ada domba-domba. Wow, mantul-mantul. Ada beruang putih juga nih teman-teman. Wow, kita dapat gajah juga loh. Wow, terus ada kuda warna putih. Wow, mantul-mantul. Ada mobil molen nih teman-teman. Terus kita dapat mobil truk juga. Wow, terus ada mobil penggilas aspal. Kita dapat telur berhadiah juga warna kuning. Terus kita dapat permen juga nih teman-teman. Wow, terus ada Oreo juga loh teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat permen Yupi. Wow, asik-asik. Mantul-mantul. Terus kita dapat apa lagi nih teman-teman? Ada ondel-ondel pakai baju warna pink. Sama abang ondel-ondelnya juga. Wow, terus ada abang ondel-ondel pakai baju warna ungu teman-teman. Terus ada ondel-ondel Bu Polisi. Kita taruh di sebelah situ ya teman-teman. Terus ada ondel-ondel pakai baju warna orange. Abang ondel-ondel. Wow, teman-teman sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga sehat selalu. Dadah.